Comeback from behind ning meging drama na ning Game 2 ning MPBL North Division Finals king pilata na ning Pampanga Giant Lanterns o PGL at San Juan Knights. Bistaman miras king 17 points ing pekamata sa lamang dareng pambato ning San Juan. Lamila ko determinasyon reng Kapampangan Bowlers at ikwarang tinabla king last 4 minutes and 29 seconds na ning fourth quarter. The ball is back with Encho. Serrano drives, Serrano scores. We're tied at 71. Magsilbi ing home court advantage na ring Knights bang milako lasala ding iganting parol ning Pampanga king Phil Oil Eco Oil Center anyang Martes November 14. Inari danereng ke katamong kabalen ing best of 3 series king skora 82-76 at mi koronan lang ngari ning Norte king Maharlika Pilipinas Basketball League. Best player of the game Encho Serrano aginawang 16 points, 7 assists at 3 rebounds. Mida kaya namang 11 na mapunto si MJ Garcia bang sopan deng Giant Lanterns apanatilyan ing karelang perfect playoff record. Dapot agpang kang Serrano at kang Pampanga Giant Lanterns head coach Governor Dennis Delta Pineda. Antila mong dinalan king busbus karayom king karelang meging piyalong kontra San Juan Knights. Actually sobrang hirap kasi sobrang sama ng first half ko. Inisip ko lang kanina kasi nga, yun nga nung first half nag-aaway-aaway na kami kasi hindi ako nakakapag-deliver na maayos, hindi ako makapasa kay Balti. Tapos yun, kinausap ko si Balti, sabi ko bigyan niya akong pagkakataon na ma-lead yung team namin kasi lahat naman kami gusto namin manalo kami, tsaka maganda yung magawa namin. So yun, nag-usap kami kanina nung after ng first half na magtiwala kami sa bawat isa and yun, magtulungan kami. Actually, totoo yung sinasabi ni Encho. Medyo, nung first quarter, medyo gulo kami. So, sabi ko nga, especially itong fourth quarter, tulungan muna tayo. So, nagpalitan tayo sa ball screen between Liwag, Balti, and Chona. So, same play with what we did with Caloocan. Malinaw na usapan namin ni Balti before pa kami nagpunta rito na siguradong ang game plan na kay Balti. So, you need to trust your teammates. Pesalamata na naman Governor Delta kareng sa Blanca Kapampangan al niluslus pa San Juan bang alben live in game at kareng ganaganang menal beking karelang pami bale-bale. Manenaya neman ngening Pampanga Giant Lanterns nung nino ing sumambot king South Division Finals pilatana ning Bacoor City Strikers at Batangas City Embassy Chill. Minuna nung may kapuntos king best of 3 series ding Strikers at nasarang aryan. Taglus na king finals kaya rining karelang Game 2 king Biyernes, November 17. Menyawad nemang pangaday Coach Governor Delta kareng kaya katamong kabalen bang akware ing National Championships na ning MPBL Season 5. Definitely a big pressure for us kasi first time kami lalaban ng national champion pero still, God blessing, more prayer from the Kapampangan. Tiwala ako sa mga kasama ko, sa mga players ko. I think magbibigay kami ng magandang laban. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.